Naimbag nga orasyo aming papagkayam, itagon daway, intayo man matbuyaan, the bursyo kan kwarag. Okay, the floor is yours. Action! Ops! Nay, sigaw magayon yung kwarang. Apay di ka nakapismas. Ammom ka dita a pandemya. Masapol nga gisuot ka iti pismas. Ammom ti usar ti pismas. No at the virus ti kasabat maw, saan ka makasagap iti virus? Kat no adamot virus maw, saan mo amakaran ti kasabat maw? Puamok na kita na kwarang. Nagadungaro ti kinagatang ko nga pismas. Oh. Kagagatang ko manay. Oh. Kalaba. Oh. At dapat 177 ngayon kalay. Ingkalim di pismas maw. Kalay. Kangugat nga puran na bawal. Pur. Barbaraw. Kalaba. Barbaraw. Barbaraw. Kalaba. Kalaba. Apay nga rod at di mo usarain. Among kwaraw. No ang utag. Mayat pa'y may. Mayat. Nagbanglaw. Oh. Ito na isukaw. Mas lakas taon. Oh. Sukaw. Maday. Maday nga talaga. Apay nga maday. Agat imbornal. Ha? Una Agat yan. imbornal di pismas maw. Agat imbornal. Halos sa amin. Kwaraw ka amin. Lina baam. Lina Barbaraw. Lina Baa. Ang utak man. Nyamot tayo. Uy. Nagbanglaw. Nabanglo ko nagdamay. Kusla chicks. Ngaminto ni Suwaw. Ha? Aga imbornal. Nulab sa mitag sarita. Nabangbanglo pa. Kasi imbornal ay. Guray ka man. Nagbanglo da ito'y pismas maw. Hmm. Ngam no isuot maw, agat imburnal. Aga imbornal. Wah! No. Wah! Ne. Sana da ito'y pismas ti problema. Anya tiga mo sa uwang. Ay kwaraw. No maminsan, saan lang a pismas ti labaam. Pati tangiwat maw. Kaya't ko asawan, agtutbras ka mo't asak bay nga agpismas ka. Di ta ka man langay.